دما خوش به بینرین هیجا مها هزرانی لپی خواهشت ایرو یکی تیرمه 2022 جه روژان جه روژا اینیه بویا رو گشتدن هری سرکی و هری بالکش یعن لسرانسری جهانی رو دانه مهول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش به بینرین هیجا شفی رژیم ترکیه اردوغان ده بردیلا پجراندنا اندامتیا ناتو یا سویت و فینلاندای ده نیتا خواه جاره کدن اشکره کرد. اردوغان گفل هر دو ولاتان خوار اگر سیاستوانین کردکین لوان ولاتان نین رادست کرن اوه سوزا قبول کرن اندامتیا وان جاره کدن بطال بکه ریببرین فینلاند و سویده به داخلینی جدا جدا برسوا اردوغان دان و گوتن یکانه مکانیزم یا کدکاره بریارا رادست کرنی بده او جی دادگه ها. پشتی دانوستاندنین دناوبرا آلیان ده هری داوی سر و کمار ترکیه اردوغان بریا سی روشان اشکره کرد که اوه دستوره بدن اندامتیا سوئد و فنلندایه یا ناتویه. دناوا دمک کرده اشکره بوکو اری کرنا اردوغان ده بردیلا دستور داینا ایرشال دجی کردان ده پیک هاتیه. لوما داخوازن سرکه این ترکیه جه سوئد و فنلاندای جی نیشانه یا ویکینه وکمیناک رادست کرنا بدهان سیاستوانین کرد را کرنا قد خیال سر فروتنا چکان تروریزه کرنا یپگه جه آلی اوروپا و ناتوی و یعنی اردوغان ده بیجه تنه ده بردیلا دجمناهیا لدجی کردان او دکارن اندامتیا سوئد و فنلاندای قبول بکن. دویواری دجی اشکره گفلوان هر دو ولاتان خواروگات. اگر داخوازن ما بجه نینن او اندامتیاوان لمجلسا Türkiye ney قبول کرن. İsveç'in verilmiş olan sözü şudur: 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. شف رژیم ترک ادعا کرد که سوئد سوزدایه که 73 کسان تسلیمی وان بکوگات. گارانتی دان که او خباتن پروپاگاندایا لدجی ترکیه جی آستنگ بکن. پشتی گفن اردوغان وزیر عدالت ی سوئدی مورگان یوهانسن داخوین یکتا. یوهانسن اشکره کرد که لولات وی بریارن رادست کرنه تنه دکارن جعالی دادگرین سر بخوا و ورداین اوگات. لسوئدی قانون دسر هر تشتیرنه. وزیر کار دروی فنلاندای پیکا هاوستو جی تکلداری مجاره برسوا پرسین چاپمنیا آلماندا. پیکا هاوستو دیار کرد که نها لفنلاندای دوزا در سینور کرنه نهاتیه وکرن و دست نشان کرد که دوزن دوی رنگی و لگوری قانون فنلاندایی بمشن. هاوستو گوت ما به ترکیه را لحف کرد که ام لسر همو مجارن ترور آگاهیان به هفره پاره بکن و جنیز و زیده تر هفکاری بکن. نیوشوی لسر بریارا سازیا رادیو و تلویزیونی یا ترکیه مالپرین دوچویل و دنگ آمریکایی یا لوی ولاتی هاتن قدخه کرن رو بریا دوچویل دجی بریاری نرازیبون نشانده و گوت لترکیه تفگرا لگوری روتو که دیواتیا بمبیکرنا ریزیکین چاپمنی یا سر بخواه. دوه لپایتخت اسپانیای مادریدی پشتی جوینا ناتو شف رژیم ترک اردوغان برسف دا پرسین روزنامه‌وانان. More than 1,000 human rights lawyers have been arrested following the coup. You have suppressed opposition to your rule. Turkey under your leadership. نونرا فریدم هاوس ایدی جوینه ده ببیرا اردوغان خست کو ترکیه دی مجار استان کرنا آزادی راگهاندنه خودی سجلک خرابه و افپرس کرد. دروشک وها ده ماجه Türkiye dınava NATO'ya heye gelo. Benim şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra gazeteci, kalemşör, fikir bunlardan
cezaevlerinde olan yok. Erdoğanê ku weke her carê ji ber pirsê ne li gorî xwe bihêrs bû, iddia kir ku tu rojnamevan ji ber karê xwe nehatiye girtin. Erdoğanê ku iddiayê ku sahanî ziman ji bîr kir ku hêberiya du rojan tenê ji ber çend wêneyan cezayê zindanê li Rojnamegerê Kurd Abdurrahman Gök hate birîn. Hefteya derbasbûyî jî 16 rojnamevanên Kurd tenê ji ber xebatên xwe hatin girtin. û do piştî iddiayên Erdoğan bi çend saetan lê Tirkiye malperên du saziyên ragihandinên cîhanî hatin qedexekirin. Nîvê şefê li ser daxwaza saziya radyo televizyonê ya Tirk Rûtûkê malperên saziya ragihandina Alman Deutsche Welle û malpera dengê Amerîkayê hatin astankirin. Hinceta Rûtûkê jî ew e ku ev her du sazî daxwaza wergirtina ruxsetê qebûl nekirine. A vast number of our users is already being reached via mobile. Li ser mijarê berpirsê giştî Deutsche Welle'yê Peter Limburg daxuyaniyek da û balkişan servan xalan. Linear television Li ser vê meselê me gelek hev dîtin bi aliyê Tirk re pêkanîn. available in 30 Me ji wan re eşkere got tu niyeta me tuneye ku em ji bo lîsansê serlêdanê bikin. the facts through their Sedema vê helwesta me jî ev e. Li Tirkiye saziyên medyayên xwedî lîsans neçarin li gorî fermanan tev bigerin. Yani çi gava ji wan bêxwestin dikare naveroka hin û çêyan jê bibin. Qebûlkirina vê yekê jî tê wateya binpêkirina rêzîknameyên çapemeniya serbixwe û bêalî. under the control. Peter Limburg diyar kir ku ew ê li dijî biryara Tirkiye serî li rê û rêbazên qanûnî bidin. Yunanistan ya ku di nava demên dawî de careketin hatiye pêşberî Tirkiye dixwaze hêza xwe ya hewayê xurt bike. Yunanistan ji bo kirîna fîloya balefirên şeriyên F-35 daxwaznameyeke fermî ji rêveberiya Amerîkayê re şand. Rayadarên Yunanistanê diyar kirin ku di nava fîloya ku tê gotin de 20 balefirên F-35 hene. Atina ji bo hêza xwe ya asîmanî ji ya Enqereyê xurtir bike çavberdaya F-35-an. Η Σύνοδος Κορυφής η οποία ολοκληρώνεται. Li gorî daxuyaniya Serokwezîrê Yunanistanê Kyriakos Mitsotakis li civîna NATOyê ya li Madrîdê de wan li ser mijara kirîna F-35-an nameyek fermî ji bo dewletên Yekbûyîyên Amerîkayê şandiye. Εν ώψη των προκλήσεων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Kyriakos Mitsotakis dazanîn ku dibe ku Yunanistan fîloya duyemîn a F-35-an a Lockheed Martin bikire û got. Beşek ji vê prosedûrê şandina nameya daxwaznameyê ye mîna ku di rojên dawî de pêk hat. Να μπορέσουμε να προβάλλουμε από Mitsotakis diyar kir ku ev destpêka pêvajoyeke dirêj û Atînayê pêşbînî nake ku beriya 2027 an jî 2028 balafran werbigire. Rayedarên Yunanistanê diyar kirin ku fîloya wê ji 20 balafran pêk tê. Yunanistanê beriya niha jî 24 balafirên şer ên Rafal yên ku li Fransayê hatine çêkirin xwestiye. Şeş ji van nûne û hejdeyên din jî beriya niha di hêza hewayî ya Fransayê de xizmet dikirin. Yunanistanê daxwaza kirîna sê firqeteynan jî ji Fransayê kiriye. Hevalbendên NATO yên cîranên Yunanistan û Tirkiyeyê ev demeke dirêj e bi mijara lêgerîna gaza xwezayî ya li Rûdhilatê Deryaspî de hatine pêşberî hev. Herî dawî li ser giravên Yunanistanê yên li derveyê Tirkiyeyê nîqaş hatin kirin. Enqereyê Atina bi hebûna leşkerî ya li ser peravê tewanbar dike û iddia dike ku peyman binpêkiriye. Yunanistan dibêje ku ew li gorî hiqûqa navnetewî tev digerin û diyar dike ku ew giravan li hemberî helwesta êrîşkar a Tirkiyeyê diparêzin. Belbînerên hêjan bi Ukraynayê dewam bikin. Texmînên ji bo dijwarbûna êrişên Rusyaya li dijî Ukraynayê yên piştî civîna NATOyê heman bêje rast derdikevin. Rusya piştî lotkeya NATOyê êrişî bajarê Odêsayê li başûrê welat kir. Di encamê de 18 kes hatin kuştin û 38 jî birîndar bûn. Rusya êrişên xwe yên li ser cihên sivîlan yên li Ukraynayê didomînin. Leşkerên Rusî bi mûşekan êrişî avahiyeke li herêma Odêsaya Ukraynayê kir. Alîkarê serokê Ofîsa Serokkomariya Ukraynayê Kiril Tymoshenko ragihand ku di êrişê de 18 kes mirine. Li gorî
داخلونی سرویسا لزگین یا اوکراینی د آواهی ده 16 او لجهرازان جی 2 کس مرنه. هر وها بگشتی 38 کس جی بریندار بون. هات دیار کرن کو د ایرشی ده بشکه جی آواهی جی هلوشایه. لالیا کدن دوهره و بریا موسکوی راگاند بو کو وان بو آرمانشکرنا باش نشان بدن جی گراوا مار و کشانه. ریوبریا کیوی جی او یک رد کرو گوت ده انجام شرکت دجوار ده وان کاریه گراوی جی ارتشا روسیه بدز بخن. جوینا ناتو یاکو 3 روزان ل مادرید دوام کرد دو بداوی بود جوینا کو جالی بلوکا روشلاتی و جنیز و دهات شوپاندن ده روسیا وک خطریه که هریمزن یا لسر ولات خاطر دست نشان کرن ولاتین حوالبند ناتو دیار کرن کو حتی سال 2030 اوی لچونه که بقاسی 20 میلیارد اورو یندن لقادا لشکری خرج بکن. دناوا شوپاندنا بلوکا روجلاتی ده لوتکیا لیدر ناتو یا لپایتخت اسپانیا مادریده بداوی بو. ده لوتکیا 32 یمین آ ناتوی ده خالن دجمناهیا روسیا درکت آستا هری پیش. لگوری نوچه آژانسا دی پی ای یا آلمانی لیدرین ولات ناتوی ده لوتکیا کل مادریده هاتل دارخستن ده بریاردان کو حتی داوی سال 2030 20 میلیارد اورو دن جبو لیچونا هفبش این هف پیمانیه وقتینن. لگوری نوچه دلوتکه ده الهف هات کرن کو هر سال بودچه ناتوی زیده تر ببه. هاته هیم بون کو چافکانین زیده و دستری ده شاندنا کلوپلان جبو آلی روجلات ناتوی و جبو بین سازیا لشکری تطبیقات اولهیا سیبر و پیش خستنا هف کارین بولاتین دوست انکو دناوا هف پیمانیا ناتوی دنه ورن بکار آنین. اندام ناتوی بریاردان کو هر سال بودچه سویل و لشکری یا سال 2023 جسادی ده و برنامه یا برهنانا اولکاری یا ناتوی NSIP هر سال جسادی 25 زیده بکن. لگوری حساب ناتوی و دنافبر سال 2023 و 2030 ده 45 میلیارد اورو به وقتاندن. لگوری نوچه همان آژانسی فرانسا لپشتی و یکی یکو او هجمار بفرمی برای گشتیره نی پاروکرن. فرانسا یکو دمک دریج لدجی زیده کرنا بوچه لبرخودا دست نشان کر کو دوی اف آگاهی ببرفرهی برای گشتیره نی پاروکرن. لگوری آگاهی انج در دور ناتوی هاتنه گرتن اف بریارا بوچه یکو هات گرتن جی و ده سال 2025 جان ده جاره کدن ده برچاوان ره در باس ببه. So allies discussed their efforts to mitigate the crisis. جبرویه که سکرتر گشتی ناتوی ینس ستولتنبرگ ده جوینا چاپمنیه یاکو ده داویا لوتکه ده لدار خسته دیار کرکو او خبویه که تیر دکن کو بوچه اتفاقی پرزیده ببه. لیبیا جارکدن آسوین بخوین خویادی که پشتی بیدنگی که دریش نها جارکدن پیامین گفخوارنا شرکت دجوار یا لولات درد که به پیش باشا آخای جعالی مجلسا نونران و وکی سروک وزیر لیبیا حاتی اردار کرن گفا وی یکی بزخوار کو اوی بزوری بکه به پایتخت طرابلوسی. فتحی باشگاه کجالی مجلس نونران یا لباجار توبروکال روجهلات لیبیای و وک سروک وزیر هات هلبجاردن قف خوار كوبزوري بكذا بايتخت طرابلسي اللي كانت في أموال عديدة تهدر فجففت منابع لغوري مالبهران وشايان هنا العاصمة باشاغاج وزير حكومة ايكيتيان اجتماعية بسروكاتية عبد الحميد ديبيبة خست كوج باجر دركفن باشاغا قد جبركو از نزيكي كتنا بايتخت يما جبوك وزير حكومة ايكيتيان اجتماعي بسلامتي طرابلسي دركفن زيدا وقت نامينه بانغا باشاغا وكغفا كتنا بچكا لطرابلسي هات نرخاندن لجوینین فرما دیالوگا سیاسی یا لیبیا یا پیشنگیان توین یک بوید مجدار 2020 ده بریار هاتبو داین که هلبجارتنی سروکاتی و پارلمنتوی ولات دی 24 کانون 2021 ده پیکورن له هلبجارتن ده ما هاتی دیار کرن ده پیکنهات
مجلسا نوناران آتوبروکê dehê sibatê diyar kir ku ji ber hilbijartin pêk nehatiye dema ji bo hikûmeta demkî hatiye dayîn jî qediya ye. Ji ber vê yekê jî başaga wek serokwezîrê nû hate erkdarkirin û yekê adarê jî dengê pêbaweriyê da hikûmeta başaga. Abdulhamîd Dîbeybe jî meclisa nûnaran bi dûrketina ji nexşereya ku di peymana Cinêvê de hatiye diyarkirin sûcdar kir. Dîbeybe got ew li ser wezîfeya xwe ye û wê erkê tenê radestî hikûmeteke hilbijartî bike. Gelê Sudanê li dijî darbakaran dengê xwe bilind dikin tevî derbasbûna 8 mehan hîna li welat xwepêşandan têne li darxistin li paytexta Sudan Xertumê di xwepêşandanên li dijî darbeya leşkerî de êrişî xwepêşandêran hate kirin di encamê de 8 xwepêşandêr hatin kuştin. دوه جارك دن بده هزاران سودانی دا کتن کولان پایتخت خرطومه دست به گوتنا سلوگان دیجی جنرال داربکار عبدالفتاح البرهان کرن. خواه پیشاندان دوه آداویا مها حزیرانه به دجواری در باس بو. هیزن اولهیه گولل خواه پیشاندران رشاندن و 8 خواه پیشاندر هاتن کشتن. جو خواه پیشاندرین هاتن کشتن یک جوان زاروکه. هات دیار کرن که هیزن داربیه بومبین گازه آویدنا نخاشخانه یان. لگوری نتوین یک بویی جدما داربیا 25 جوت مها 2021 و حتی نها هری کم 111 خواه پیشاندر هاتنه کشتن و به هزاران خواه پیشاندر جی برین داربونه. سه حزیران جبوفی ولاتی مزن ایل روجهلات افریقای خودی نرخه سمبولیک بو. سالوگر داربیا کود سه حزیران 1989 ده عمر البشیر آهاتنا سرد سلاتی بو. جنرال برهان جوت مها 2021 ده دستهلاتداری سیویل بداوی کرد. پشتی و داربیه آلیکاریا ناونتوی کوج سدی چلپوجه سودانیه هاته برین. یا خرابتر برچیبون دست بیکر. سودان کو خدی 45 میلیون نفوسه جسیانیه که ودنا و خطریا کو خارم به دست وان ناکودایه. لگوری نتوین یک بوی افریجه و حتی مها ایلونه ببه جسدی پینجی. د دسپیکا مها حزیران دست سازیا سویل سیف ز چیلدرن را گهانده بو که 2 زاروک جبر برچیبونه مرنه. ببینرین هیچه دنوچرمین داویه دجی کریزا لإسرائیل هیا لإسرائیل هلبجارتنا پیشوقت بکته ل حتی هلبجارتنا قویه یکی مجدار وره لدارخستن سرک وزیر بنت جی خواج لا پیتره هشت. وزیر کار دروی اسرائیل لایر لاپید دوه درنگی شوی ارکوی هاتا گوهرتن و بو سرک وزیر ولات. هر ده همان روژه ده بریار هلبجارتنا پیش وقت چی هاتا گرتن. لاپید به ارک خوی نوره بو سرک وزیر 14 یه ولات. لسر حساب سرک وزیر اسرائیل وینه یک داوی لاپید یج بو سرک وزیر تی هاتی کشاندن هات پاروکرن. لاپید و وک سرک وزیر دمکی حتی هلبجارتنین یکی مجداره و ولیت بریوه ببه. پشتی بطال کردن پارلمانتویا اسرائیل بینت د ناوا روژه ده ارکا سرک وزیرتیه رادستی هفکار خواهی کالسیونه لابد کرد. و فیسا چاپمنیه یا سرک وزیرتیه را گهاند که د نافبارا بینت و لابد ده لعو فیسا سرک وزیرتیه یا لروش آوای قدسه مراسی مرادست کرنه یا نرم هاتل دارخستن. پارلمانترین اسرائیلی پیشنوما قانون کوته دجبوه البجارتنین گشتیین پیش وقت بین دارخستن دوه بطال کرنا مجلس جی قبول کرد. به پیشنوما قانون را دیروکا البجارتنا پیش وقت جی یکی مجدار 2022 دیان هات قبول کرن. دناوا 3 سال و نیوان ده اویبه به البجارتنا پنجمین یال اسرائیل. بنت و لاپید که یک جهفکارن حکومت کالسیونه یا پرالیه که افنیزی سالکی ولات بره بده به. 20 حزیرانی بریاردان که پارلمانتوی بطال بکن و هلبجارتنا پیش وقت بیکوره. یک جخال بنگهین این ولات بربه هلبجارتنا پیش وقت و بری استیفاین دما داوی یل ناوا حکومت کالسیونه بو. پشتی وندا کرنا پرانی کورسیان که جسدی 20 بکته لاپید و بنت بریار بطال کرنا حکومت دان. מעל הכל,
29 حزیرانه بین تقضی لسرویه که کر که او ده بجارتنا بیده نبه نامزد. بلی بینرین هیجم لوردگیجین داوی بولتنا خویا جهانی و دبیجین حتی روشه دوشه میجاره که دنورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد وقت هاربون.